سورة النور أمبنا ولني آية بيسبا أني فلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيسبرسو يهجريا باكلياني كمناني أني بسبا أني كمناني نبيناني أني سبا. شهر ربيع الثاني من يهجريا sankanonani na bisuin beke o foloye miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo tani kele na bisuinye o woronaye ambe bako jikorni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخر الآية. استملت هذه الآية الكريمة المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة. ni aya belebeleba munu fulani nye nunu nye kiri udofo anye ani alaka nyamar kalla benu alako wankihule ayama minkum muso munu nu mafuru che munu nu mafuru ayu lafuru. ni aya kata labanna haja amru bi tajwiz ni nyenya marialiye منو فرلنته وكفروا. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. دون كبغا جمع كل دو طرفه كفروا يواجب ده مغو مغو نشيبا يا بس كفروا يكفروا كفروا يكواجبيه. واحتجوا بجاهر قوله ولو يقدر لك تيدن كحديثاي يا معاشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه أقد للبصر وأحسن للفجر وأحسن للفرج. ko tiden ko fonnan kay jamaw shebe mo minye kafuru ikafuru furu debe ke sababu ye kenya ujige kabo wali musoma. furu debe ke sababu ye kika kulisi jala katanga. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. koni mugome shetiye ikafuru ko ikasunchaya ko suimbe ke sababu ye kado ini jeneyani tinyaliche. وقد جاء في سنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سنة كتابه كنو قال كتيدة كسن النما بك قال تزوجوا الولودا تناسلوا كتيدة كم مسلمون بولو أي ولو فرو أكدون سرو فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. فسي قيامة دو neki den fana be waso mantun tola ninka mantun chayaliye ni awiye na chogo dola hata bi sharti
hari dem munun nu be wolo ni mana mbe waso nu ye ku farankam manton jate ka donc nin delaw koso don ke baw do tarafe ko mugo ni sebiye ibese ka furu sahawa fana bila ko wajibi do ikafuru me kuma sahalanya minye mugo mi seba ya bese ka furu sahawa bala nege bala yere bado fana dalen bala nimma furu mbe jene yake wajibi do ikafuru nimmo sugu wajibi do ninka akafuru bo minte nimmo ye sebiye sahawa bila me yere bado hari ninne ma furu mbese nyere koro akanune do ikafuru me wajibi tika don ke baw do bolon do fana bolon ahkamu al khamsa uyode bila furuka ko furu beke do ka wajibiye furu beke do ka mustahabuye furu beke do ka mubahu fen daga lendo ye na kadi ikake na mandi kanake furu beke do ka makruhuye ko furu be do abeke do ka haramu yere we haramu misali yake ni au be kafiri jamana de la jamana mi anni kafiru be kele na be kele yorola ebe shira ni furula ni yedew soro kafiru kono ka dew mina ube kafiru kana ika muso mina ila ka dankara la ko ola ni yere yo do furuye e kama ema haramu yo yorola donc do be ninkiri duru de bela furuka donc abe wajibi mo ko ni de ka mugo mi sheba ibe se ka furu sahwa bila yere bado fona nima furu ibe jene yake ibe ala sosoke a wajibra e kay ka furu wa ankihu li ayama minkum aye muso munu mafuru ce munu mafuru ali ayama yede dro mugo min te furu la hari na ya sura donna furu de la bora hari na ya sura ce do ye aye muso fura ya bila ube muso do to fura ya bila la donc ibe muso gana ya la ce ti bolo donc ala ko anka ulu furu ce munu furu lente ayu la furu muso munu furu lente ayu la furu wa ankihu la ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum anaka jonke maralle munu baw bolo jonke munu kanyi ukadina kanyi kala halakanyi ayu la furu aka jom muso munu fana maralle baw bolo ukadina kanyi uka la halakanyi ayu la furu in yakunu fuqara abe munu lafuruna ya soro fantaunde do yughnihumullahu min fadlihi ala be kari ni fasamantiya kuye ala bula kari kashe dumani ala ka fasamantiya wadata bakar sidiq tumba fo ko ay ala ka lahidu dafa ala fana lahidu min tawiye ni kari li ani seye dile ana fana na ka lahidu dafa awe ala ko aka furude ni mo min furula ni sirana de ni ne furula ne fantande ntese muso koro ntesa na fakati koro ntesa balo koro ala ko e ka furu ni furula tanke furu ko ni shebiye e ka furu ne ala yere bena sheke ye ninka fasamante ibe sheka muso koro chogome wata to bunka sira be hurata ka hadisa doya ko ciren ko salasatu haqqala allahi awanuhum ko mogo sababe ala ya bila yere ka ko abe ulu demede mogo saba ala ya bila yere ka ko abe ulu deme annakihu yuridu al afafa furukela mogo min ba fe ka furu puruki ayere tanga kabo ala sosoma nin tigla mogo ala ba deme wal mukatabu yuridu al ada ani mukatabu aka kiri bena mogo mi jomi ni matiki ko ni wari hake nyini kana ni no nana bi kan horoya ko joto o wari hake nyini na alabo fana deme wal qaji fi sabilillah ani jahadu kala ala kasirala mimbe jahadu ke ala kasirala alabo fana abo deme wa qad jawaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalika rajul alladhi lam yajid alayhi illa ijarahu wa lam yaqdir على قاتم من حديد وما هاج فجوجه بتلك المرأة وجال صداقها عليه أن يعلمها ما هم من القرآن بل ما كفروا الله سولين دون كفروا تشيدو تشيدين يا لفرو مسولا
cey furu nafolo masura boro fo yere katta fe kele min sirlen bala ciden ko kata fe nyini min toye atara hari nege fim bolola nege min be do bolon konina amo soro me cide nyi muso illa fura ma ni qur'ana sura wudoye ko aku lakala muso ina cide nya lafu ni oye ko ke aka furu nafolo wal mahud min karamillahi ta'ala wa lutfihi min doninde alaka fonnan shiriyala ani alaka hinnala an yarji'ahu ma fihi kifayatul laha wa lahu mugun ni furula shebiye furula har ni shetiye ala billa tige kiye ka fendi ma mimbe ene kam muso wasa ala be karini shedima mimbe ini kam muso la wasa me bunkashir ko hadisa min bena ko tajawwaju fuqaraa yughnikumullah ko aw fanta lamon ka furu ala nawuke banawye ka ke setiguye ako hadisa ko ni masaha lesiri tola o hadisa masaha lesiri tola aya minna na qur'ana in kono ya o ban wasa ka boni hadisana ni mo mi shebiye ebe se ka muso furu me kana joro nin ka muso nana nafaqati abalo kana joro la ala ko ale ala be kari la bi wasa wala abe se dima se minni be se i muso koro be se yere koro ala bokiye wala to bakr sidiq tumba fo ay ala kallahiru dafani furuye ala fanana lahiru dafani awye ka sheke awya be sa ka mu dembo ya koro chogomi aha wallahu washi walim ala yurwalende do ala yeddoni masade aha وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وليستعفف الذين ألكم موكا يرمنا الذين لا يجدون النكاح مغمن نشيت ينوب مصفر يرد أنكنا ياسر مغمن مصفر نفل بيبرو من نينا مصفر نانا بلودو ala ko ay kafuru ala be karina wasakiye ibe sika muso koro chogomi me si sa furu na fulo nyere de tenin bolo wal yastafifi alladhina mugoku yeremina la yajiduna nikaha furu shete mugo mununye furu na fulo nyere de te ale bolo uluku yeremina hatta yughnihumullahu min fadlihi foni ala yereye ushe duma kakari duma ni aka fasamantiye ni furu na fulo yere de te bolo few ni be muso furu ebe munke e ka ke mogoye ni yere bi yere deme yere minalila adoye munye ibe sunchaya kome hadisa bina ka chugome ibe sunchaya sani alaka noya kiye ka furu ani fengo fenye muso ko baroye ani fulumu laje ani muso lankolo laje iki yere mabo uluma ulu be ke sababu ka mugo deme yere minala me wakati be enyabe muso ula ukam masirula ulankolo afotolamau ayere temeto ibu laje idabe muso kola idabe muso barola wakati be obe hada maden wole kata ko juguma donc ni setie ni be furu fere ke be seki yere mina ki yere mabo muso kola chogomi ikasunchaya haja amru min Allah ta'ala
ni nyamaru kanye kabo ala fi masamin kortalendo liman la yajidu tajwijan bi ta'affuf anil haram mu'min ni ma she soro ni ba furu ni be furu ikire mina kabo haramuma kama qala sallallahu alaihi wasallam komi ciden ya fo cogomi ya ma'ashara shababi ciden ko fonnan kaw jama mun sata minkum alba'ata falyatazawwaj mu'min ni shediye ni be shaka furu ifuru fa innahu aqaddu lil basari furu de be nyaate me kabo haramuma wa hasanu li faraj furu de be nyefela tanga wa man lam yastati ni mu'min ni shetiye ni be shaka furu fa alayhi bi sawmi abi kai ka suncaya fa inna lahu wijaw suim be ke sababu ye kado ini ko jugu che ikasu kasuncaya kosobe fo suncaya mimbi ka sahawa doya do nu shetuye nu ka furu ni fonnan kai wude ba fu betenen su bala amsasu kalo tile saban ba so ba fu a ko ma foi bonetala a caya ke kana dattenen sunna la amsani tile saba suncaya de kalo kono be se ka tile tansu kalo kono be se ka tile mugasu ni mbe do sun chogo mbe do e koni ka sahawa ni tiali chedoro ibo sun chogo de kes ibe sunde sun chogo la ni mbe se ka e nege doya la nyini yo ode la nyini te kalo ka tile sabasu obe do kan nege doya ote do kan no nege doya sun chogo mbe ke sababu ke kan nege ke ka sahawa doya ni te jene yake abe musoko boy haklila ibo sun chogo de ke la nyini ye ode balmo ni mogomi musodo cheta bolo afurulente ube chedo afurulente ala ye fura mindima chide nye fura mindima oye kasuncha yade ane musoko kuma bola muso fanado cheko ni chebaro kima bola ode beke sababu ye kima bo haramula ni minye e yere katilenko keni yere ye ki la wajibo ube mogo haketo mimbe muso fana bolo komma konya na fe ni bo ki yere la ki damu bo nunun te be silamiya sariya sariya ko ka fere ke ki yere mina kabo haramu ma chogomi sariya yo chogo yiri la ibo de ke fura mimbe bo ma bo haramula silamiya sariya o yiri la oye kasunde chaya ani ki yere ma bo muso kola ani cheko ode ya fura me ikana tay la wajibo chogo were la ni ka furmuso te de ube ka jomuso marale ni tanar la wajibo yere la ni o fula dola kelente qur'ana aya yere kono ala ko ye mo ya dantide ye haramu de ke imam ye minke atebbe ni min fule ninye ko mo ki yere mina no min ni setiye kasu ki yere mina fu ala kana kari dima wa hadhihi al-ayatu al-mutlaqatun wallati fi surati an-nisa aqassu minha ni aya ye afo kabila de leo ni aya ye mutalaqa de ka fo ki yere mina ni suratu nisa aya nana ka kireke yalike ako o man lam sati minkum tawla an yankiha al muhassanat koni mo mi masesoro ka horo muso furu suratu nisa yo defo parce que nin ko de dro ni masesoro ka furu ama fo katewa ni suratu nisa nana ka kerekele ka ni masesoro ka horo muso de furu ila qawlihi wa an tasbiru khairul lakum suratu nisa tako ni masesoro ka horo muso furu e yere sirani yere mafana nete sekin yere mina nkana da to jene yala akoy be seka jom muso furu suratu nisa ta ibe seka mogo do ka jom muso maralen furu se masro ibe e wa horo muso furu o setiye donc e yere be sira fana ni ne ma furu fana mbe jene yade ke ala koy ka jom muso furu suratu nisa ta yo o defo mais aya laba ala ko ni sera ka sabali ki yere mina ka jom muso furuli intoye ko ode yima heray parce que ni jom muso furu na ye demmi soro ye dembe ke jonde hanni e horo kende ambe kuma jonya minka qur'aniya sariya silamiya sariya jonya de ne ka kuma bolu de ka jonya be mota fu ko jonya te yo jonya be me silamiya sariya jonya
parce que sani silamiya kana aya soro jombe soro sira chamana ko chamande sababu chaman tumbe mo ke jonye misilamiya sariya nali sababu ke mo be mo ke jonye aya beddatugo ni jihadu sira doronte o da to don ke ba ko silamiya nale sababu min be mo ke jonye silamiya sariya yo koro me sababu min be mo bo jonya la yo fere do munun be fo ko bilali nunu jayri bun harisata nunu ulu sorola silamiya nyede misilamiya nalen kofe sababu bike jonye ayo sababu beddatugo ni jihadute na ye jihaduke ka mu'minu kafiru munu nyanama yamina ayu mu'minu ka nyanama yamina abese ko lu ko jonye sino jonya tese ka soro ni sababu siye silamiya sara le jihadute woni minya ta soro jihadu la ya di ema uba ya ta soro jihadu la ya fere ema abanna sababu min be jonya bo silamiya ka silamiya mogoka silamiya nale nyo ferede kalili kafara ko ka jon foronya kataw ni mogo faga kataw la ko ka jon horonya nini ka muso jena sungalor tilela akoy ka jon ka horonya fala aqtahama li akhaba wa mal akhaba fakku raqaba silamiya ye fere bede ke kayru wadi hada madem be bo jonya la chokomi ayo shira fere de sababu min be ki jonye ki akoro sababu min bi bo jonya la kafire silamiya sariya wode ke donc jon fule jon muso silamiya sariya jon muso ni ya furu dem min be sora be ke jonde me silamiya la abe dembe konte kato fula nyumandema jonye iche jonye muso jonye ufula la minye silamiya dembe konte kata ode fe silamiya fe ni faade silamai dembe konte silamai ni baade silamai dembe konte silamai silamiya yorola ufula min kanyi dembe dambe kata ode ma silamiya la alwalaw ni ye mogo kan horonya nu ko aka walaw be kiye alwalaw dembe ta faade fe wala mogo min ye den fa horoya den ka walaw be di odema nunun ka fam jonyala dembe konte kata bade fe ni abanye horode dembe ke horode ni abaye jomusore dombe ke jomusore dembe ke jomusore minye silamiya ye dembe dambe katu fula nyumandema ni bade silamaye dembe dambe katale de masilamiya la ni fade silamaye dembe dambe katale de masilamiya la alwalawu dembe dambe kata fadema donc ode atola ko ni sabarila ka jomuso furuli to ko de ima heraye parce que ni tora ka jomuso furu na ye demunu soroye ubeke jomuso de wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum alakum mu'minun be mukatibiya nyini aka jonna aka bolo ye jomunun mara nu ye kitabiya nyina aw fe fakatubuhum aya kuye mukatibun munye jombena matigi masisa matigi ne ba fe e ka wori hake do fo kabila neka nko wori nyini kana dima ikin kan horonya ala ko naka jonye ni nyina awfe aya ku yede ni jenya nyini fe ko aba yere nyini ale ba fe ka horonya ika wori hake do bilale ka kasara ala ko o ayo ko uyede ayo ke uye ini almutum fihim khayra na ye here do jonnununa aw yere yado jonye dina tigide ala batora lo besra alanye dina babolo a jogo kanyi jinya ko la fana niye jonde a yerema e yere yado mo sobede a bese ka barake ka yere balo ka demba ya balo no ya nyini efe ko ika wari hakke do bila aka abo sara puri ka kan horonya o kayede o kaye wari hakke bila ka awa nini wari hakke bila na jominka silamiya sariya fana puru miafo chogomi atafi hada maden kato jonyala ala ko o firri gabi
akon nin jo masinan ka jakata ka dama kata yere horonya akabo ay matigi bolon jaka donyoro shegi do de ye anka jonsa jaka la ka kan horonya ubi ni jomi nye mukatibu amatigi ya hake min bilaka anka ta jaka la ka dama kata horonya jaka donyoro yoye pour ni silamiya sariya tafe mogo katoe kamara la ka mali traité ko ibi sago kala aka boy bolo ayi mukatibu aku yede watuhum min malillahi alladhi ataakum ala yakan nafulu min di awma ayo di odo di joma tafsiru fula benina misali la eko joma sisa nyewa bi duru bili ika wa bi duru nyini kana ni yo di nema bika horoya na tara wa bi duru nyini anananaye ayata ka dima ewa iko tanyika horonya o wa bi duru min diri made wata wa muga nyogona tayika dama worina alaka wori min dirawma aya dota ka di joma adodo ye fana eye wa bi duru de bila joyinka anana bon iko sisa ntunye wa bi duru de foye menya wata mbwala nye wata mbe kaboika ibe wa bi nani disisa ninde towe watuhum min malillahi alladhi ataakum ala ya kan nafulumi nuna na di auma aya ado di joyima ube ye hakke min bilaka ado bika bwaka wala tukrihu fatayatikum ala albighai in aradna tahassuna nin fana hadisa sahlin nana kafo Abdullah ibn Ubay ibn Salul fulula jahilu la arabu la jomuso tumbo bolo ni jomuso be min bolo ube jomuso bila kwa kata jene yake ni mugo minye jene yake anofe ibe wori mindi ama abena o wori di matigima do ka jomuso jondo de me ate jene yafe abiba ka jene atafe ka jene yafe ke me matigi ba karaba aba jakwa ko akata jene yake ube min dama jene ya wori labena di alema konni ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul abe shehi muslimu kono ko jomuso tumba bolo aba karaba ko akata jene yake abe wori min sura bena di alema kasoro jomuso nte jene yafe jomuso ntafe ka jene yafe ke me aba karaba ko ja ko akata jene yake ukasara kana di alema donc ala kuma yoro fanala ako wala tukrihu fatayatikum alal bighai ako aka jomuso akanu karaba ku bila jeneyala ini aradina tahassuna nu yere tanga nyini were chugudi eka jomuso ale de jonye eko ye horonye ale bafe kunta fe ka jeneyake abafe ka yere koroshi ka yere tanga ka bo jeneyalo chugudi eba jakoka eko ye horonde akana ka jomuso jakwa ku kata jenaka ka wurdi awma nu yere ya nini ku yere bu yere tanga li tabtagu aradal hayati dunya pour nabe jiyan nafulo nyini noye ku karaba ku bila jenela pour ka jiyan nafulo nyini naye akana kede o man yakruhunna aw nimmo min ye jomuso karaba ku bila jenela kasoro jenya mandu ye fa inna Allah min bari ikrahihinna ghafurur rahim ulu karabalen kofe ala ye yafa mase uluma ala bu sutura ku ka junubu yafa ala be hinula emi nyu karaba junube edela sisa ale min karabara kabila jeniala junubu ta ale la sisa de emi nya jakwa ka karaba kabila jeniala junubu be ede ka sisa junubu ka yoro damado yoro flo abeta jeniyake wori min be dama kana di ema ya haramu mina wala wa qad inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajjami kide nye balilike bombo tuna abe bombo tu mogola kasara min mina wa mahar li baqi anini jeniyake la beta jeniyake na ye wori min soro kana di ema iko do
cidenyo haramuya wa hulwanil kahini alkahin ani kolon filina na be lajjele ke kana kolon filika be wori min sorolo haramudo cidenyo nunu haramuya donc ni e ka jommuso beta jeneya ke kana wori min dima haramudo iya karabali min fana ke ka karaba ka bila jeneya la o fana junubu bila tanke ale karabara de junubu tale ka eminya karaba junube sabe ede sisa wodi ato ciden ko urufiya an ummatil qata wa nisyanu wama ustukiruhu alayhi ako ala temina ne kam manto no katawra kam minke unyana kam minke ukarabara kam minke ala tumina nay donc abaka jommuso munun karaba ko bila jeneyala ala tulumina ni jeneyay junubu yede junubu tawulu de aw munun baka ko karaba junube awdela min fana tumbe ewa hari sisa mogo munu fana ni mogo ye jeneya ke ewa muso don nofe aya bugotini ya wuli ko anka ka furu nafulo bilaka mahar libaqi mogo ye jeneya ke mogo nofe ka furu nafulo mina wala aya haramu mina de furu nafulo te mina la de sariya furu te ni furu nafulo be mina la don ke ba ko irsil bukarati ko de be mina la silamiya sariya la mogo ye jeneya ke aw ka demuso nofe ube ka balimamuso nofe ka bogotigniya wuli don ke ko misali la na ya soro abogotigniya ma aka furu nafulo wa muga de mi tanke akera adonna ko aywa afurula ka koro abogotigniya wuli donc aka furu nafulo bogotigniya wuli le ko fe aka furu nafulo wa tande mi na bugutira mado wa mugado mi na kontira muso furule bugutunu ya wulila o furu na fule watande a perdi la joli la sisa wata ko ibe wata inde sarala iya ka bugutunu ya wuli ka perdi hake minna na tunye bugutiniye ni furu na fulu ndi be dama me sina sisa ni bugutinite ninde be dama e kam bugutunu ya wulili ya perdi hake minna ibode sara ni silamia sara be silamia sara bo de bilika ibode sara me kafo ko alede ya aye jeniya ka no fa ka furuna fulosa ewo ciden kum mahar li baqi ako jeniya kila ka furuna fulo ya haramude akano minade o ya haramude donc munum bake ko kajjo muso karaba ko bila jeniya la junwo gula famfulo bake ka nafulo min minawla o ya haramude side nyo haramuya fulan na ubake ko karabal min ke ko bila jeniya la o junwo be uluka جنوته جموسوكا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ألا كنا ألا آية وديته ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ألا كنا على آيات جيلون جيغاوكا آية منهم ببانجلك يعني القرآن في آيات واضحات مفسرات ni ala ye qur'ana ayo jigauka qur'ana aya munu mu bengalendo u faranfansilendo fana wa masala min alladhina qalu min qablikum ani mugo munun temena awnye uluka kibariyaw manto munun temena awnye ni uluka kibariyaw fana jigi auka nin qur'ana kono munu nye chidon soso ulu harakila chogomi ani munu sonna chidon tama ulu kisra la chogomi وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين جما كل منون تمنا ني الا يوك جما كل تمنوني اني ومثلا للآخرين اني نيوك مثاليه مغلبا فناي مغلبا وني مغفل منون تمنا اني ko min dara ka munu nya chidon soso ko min dara uka ani munu sonna chidon tama min kerwiye obeki fana ma misaliye nibe jate mina kenai ay jajiran an irtikabil ma'asim wal maharimi donc ukera laba mugo fanaye baga bagaliye kaw baga kabo junubuma kaw baga kabo haramuma
وموجة للمتقين أني واجلي بدن قرآن كنو على سرنا بغبه أي لمن اتقى الله وخافه مهم وسرنا على ينيامر منك كي بلي منك توي واجلي بدن قرآن كنو على سرنا بغبه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض على دي سانكباولون فلان نور بغاي على دي دغما كولون فلان نور بغاي على جاتي النوروي أكا هجابو النوروي على دي سانكباولون فلان نورو كدغما كولون فلان نورو مثل نوره على كان نور مثاليا مؤمن بسكون كنو على كان نور أبا كان نور من فيلين مؤمن بسكون كنو من ينلي من ييني كمسكاتي أبكمي ونيا أبو كوغولا نيا بوندلا فلو برسولا وتنبنو يسوجو يبوندلا ibe yoro do dila yoro min minaw be bila kono comme fenêtre la ma neite adabo kofe a fenêtre le ma be dila kogo kono me abolento kofe miskati yode alaka noro kanda mumini biskun kono abe komi be wa kogo din wo min be kogo la nin chogola fiha misbahu niye lampambila woyin kono yaro o wo sugun ninye abolento kofe lampan bilala kono abe lampan yele faranyogonka lampan yele be faranyogonka fiha misbahu lampan ba kono al misbahu lampan fana ninya kan meshiye fi jujaja to fana be buteli de kono ameshi fana be buteli kono a jujaja to buteli fana tanka norolendo kannaha kawkab duriyu abe komi dolo min be komi kono kise min be yenen ko hada madenya koro duriyu abe komi dolo abe yele komi kono kise min ne abe yelen ko hada madenya koro yughadu min sajarati mubarakati ewa nillampa tulu min ba kono petrolu min ba kono na be menena ye o fana iri barkalama do de katuluye min sajarati mubarakati nin lampayin fana be meneni iri de iri min ni ala ye barika do ala o iri tulu o de be lampayin kono na be menena ye o iri sugu jumaye jaytuna katulu o de be lampayin kono la saraqiyati jaytuna fana tulu ya sigi yuromi puru ewa tile kasoro akayele kosobe ate tile binfe tile bon wakati nabe temaka wala la saraqiyati ate tile bon yorola ni tile bon wakati ni tile be temaka wala kharabiyati ate tile bi yoro fanala ni tile bi wakati ni tile tasoro nabe chamanche dela tile bon wakati tile baka tile bi wakati tile baka bo tulu min be tile la nin chogo la chamanche la tile bo wakati basoro abe wakati basoro obe yele kanye ba ubete yele kanye abe yele kanye de yakadu jaytuha don soni akatulu nyere yudiyu
akatulu nyere bese ka yeli kene yele bona yere walam tamsasuhun naru har ne tasuma magala tanke tulu nyere la kanye chogomede atora doni de tulu nyere sempunu aka wa yoro jeya ka yoro ka yele mbo ka surhani tasuma magala ni tasuma magaro ladu nur ala nur ni tasuma magaro la tasuma donno la nuru farala noroka tulu nyere ka noro ani tasuma min nya mene o fana ka noro farala noroka ewa hada maden fana limaniya misali ala ka limaniya noro mu'mini dusukun kono abe ko min ni lampa be mene ni tulu sugu min fana ye o de qur'ana doni ni hada maden min limaniya be dusukun kono qur'ana doni nana ka faraka noro farala noroka abe ko min tulu yere yele ani tasuma donala ni noro fula farala nyogon ka chogo mide mu'mini fana limaniya idusukun kono ani qur'ana nana ka faraka noro farala noroka yahdi Allahu li nurihi man yasau ala be mogode kanda na ka noro ye min alajiya ala be mogode ke mogoye kam limaniya noro bili dusukun kono ka sage kala qur'ana nati kal limanani qur'ana fana ye ka barake ni qur'ane ka faruka ala de ben ninke mogoye mogo min alajiya wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas ala be talin goshi hadama dawnye wallahu bi kulli shay alim ala be fembe kalama donc lampa min be finetri kono ni abe buteli kono na be meneni tunu nyumaye ala fule ka mu'minin dusuku ni limaniya bala qur'ana nana ka faroka ala yasranya faraloka ala fule ko ode misaliya ko min lampa noro farana noroka ala de be mogo kandana ka noro mogo min ala jiya في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال tumami ala ye mu'mini aya dusukun misaliya fo kon noro de ka fara noro ka limaniya noro qur'ana noro tumami ala yo fo o noro o dusukun noro le o dusukun kandale ake yoro ye yoro jumay mishiri kununa ni noro ake yoro ye mishiri kununa de abe misiri de matrafa be ke misiri de kono al masjidu baytu kullu mu'min musiri ciden ka hadisa do be adresa leno akom mu'mini be ka so de misiri mais an bi nan de nye misiri matrafa da be safa folo kono o be digana ko barai be safa folo kono o te quratu aynu de o quratu aynu de nya suma fenyu mayo ode iki denye abe tawhidi tigin nofe abe sunna nofe abe aqida nyuman nofe abe misiri kono sunu tile ala tanu be nembo ko ala ka jo nyuman ka do yo de suratu furqan kono wajalana min jurriyatina qurrata ayuni la mogo kele ka fo kaya na ta chugula wahabu lana min ajwajina wa jurriyatina qurrata ayun wajlan lil muttaqina imama alaika musudama ika dundama munum banye suma ala batola ne ka chokorwa tumbe nim fo wakati be akonye suma dente ko na fulo babolode so chaman babolode akonye suma denye de iki denye be ala bato ka nye suma denye ode me an ko ma sisa ko fuwari kute foila ni misiri kono nate bedda misiri de la bara safa folo
la hawla wala quwwata illa billah tumami ala ye mu'mini foya ka dusukun norolen foya akwa ke yoro ye misiri de odi atako fi buyuti ni mu'mini be ke yoro juma fi buyuti ni mu'mini be ke sode kono ajina Allah an turfa sumunu ni ala ya nyamariya kanku korota an ko jo ku dila ku nye ku fura ku senaya ka kasa jalan kula ala ya nyamran ku korota wa yuzkara fiha ismuhu wa anka ala tuqfu misirun nunun kono fana yusabbihu lahu fiha bil quduwin wal asal anka ala subhanahu fo sununun kono sogoma ani ulafe sogoma ni ulafe anka tem misiru kono ala kala tuqfu kala subhanahu fo ulafe anka ala subhanahu fo ibeta ayat laban fo ko fe bun kasir be hadisa munun nati ne wakati yo surambu fo رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال على كوتشو بيو على يركو كوتشو مغمنو فرد صلي دورو وبين مشيرلا المامي كوفي صفا فلولا على يركو كوتشو شهيد بن مسيب ako ale ye sambi nani ke na chogoro la sambi woro alimamu makabari furo filale ko fe misiri la Sayyid ibn Musayyib la hawla an ka silame ka ba ko esa mo min be safa folo la harata soro wakati be ambila lo konturula har kide mahrisan natala konni mo menye tilebe nani konni yake almami be kabari furo ke nyana ko bariya fura sabre laye ibariyara kabo munafaqiyama ibariyara kabo tasumama tilebe nani almami be kabari furo ke nyana bariya fura be sabiye ala fule ka cewtanu irijalu ala ko cewdo la tulhuhum tijaratu sanni fereta ulo sugula wala bayu fen ferelite ulo sugula ko marasayate ulo sugula wala bayu ferelite ulo sugula an zikrillah kabo alaka ko sumama wa iqami sala anika sallinati a tugula misirula sanni ferete ulo sugula kabola jagote ulo sugula ntara fendo resa ote ulo sugula kabo alaka sumama ani sallinati a tugula ويتاي جكاتي اني جاكابو يغافون يوما منياتو نونو ني جاغوتو سولا سنفيرتو سولا كابو على كوسماما اني كسلنا تشولا اني كجاكابو تشولا يغافون يوما وبشرا دوندني تتقلب فيه القلوب والابصار دم ند سكون بيلما اني نيدو بيلما قيامه كنه نبي جورا قيامه كنه mogo shifkan dusukun sabatilenta don ijil qulub lada alhanajir addo don shiralin kama yalan bi nebe fara kishi bagawde kawa ubente kishiwa bimbe tar janarewa ubente tar janna binne ka gafe be dimani kini mbolo be numambulo binne ka bara mijani giri be wode be giriya ube bara jugu de be giriya iddusukumbe yelema nunundela iddusukumbe yelema nunundela nya fana be yelema na bake ka qiyama kene siranya fe wulaje jahannaba be giriro dola malikiyan ni nego jologo be yiro dola nya be yelema de dommi ni nya ube yelema ube sira donye dommi ni dusukun be yelema kono ani nyu nu be yelema kono tasqasu fihi al absar ونانا آية ورلا
ودنيا ببتشرode mbe fara kishi bagawde kawa uben te kishi bisukun be yelema odela liyajziyahumullahu ahsana ma amilu pour ala nusra uye bara nyuma mununke ala bo sarani fenye min kawsu ka bara nyuma uyereye ويجيدهم من فضله ala yerebe sarado tale ka fasamante la ka ke faranka ye ka duma wallahu yarju man yasau bighairi hisab ala be mo garjage mo min garjage ala dia ate haraja tew ka foy dara misiri be misiri safofolo te mo ka garjage baliyo bo misiri yere kono ke iki famde ke jago ni sani fere mo min yere te na salli misiri kono na be ni sugu ni feuna ewa hari ni anaka muso kelen balon tabulo kunci boba kimbo misiri kono de be garjage di mo ma kin tige kabo misiru la kin tige kabo derisiru la kin tige kabo ala batoyro la o de be fendi mo ma o te fendi mo ma farda fanambe safo folo la o de be ewa mo ka garjage baliya ala fule ko de fo yalla banna yaw ala ka qur'ana dafalende do wallahu yarjuhu man yasha bighairi hisabi ala be mo garjage min ka garjage ala jate hara jate yere iye misiri to yo ka garjage be ala de bolo iye misiri matarafa ala de be mo garjage min garjage ya dia ala kan kala yesanya bagawiye hadisa munun nana utese ka fo uye korea ke ko wakati sera ni ala sonna bun kasiri hadisa munun nati ni nofe ambu fo kacha subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوكا ينغاليك كو دالو بيس ربو مسيلا تولي لوا أما فينا كي بو مسيل توي كان مغلا كالاواسا أني كايروا كالاشايا ودالو بيس رو قرنا كنو أبيس رو سنة قولية كنو أبيس رو سنة فعلية كنو أبيس رو سنة تقريرية كنو أدالو بيو قرنا كنو الله تعالى بموسى عليه الصلاة والسلام أنا بلمجا هارون كاكويا نفلاينا هارون ويموسى بلمجا أكي كان موسى ما يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هارون عليه الصلاة والسلام أكي كان موسى ما لا تأخذ بلحيتي أكون موسى ما إكان من أنبو مسيما كما ترى موسى عليه الصلاة والسلام أقسم قالك أبو ألاك بن يويالا أنا ناصر ألا مغوبي جوباتولا الدمنا أكابل ما كان أبو مسيما أنا أكون سيجما وكمن قال هارون كما لا تأخذ بلحيتي وبارك أبو مسيما هارون عليه الصلاة والسلام موسى فنات ونيما نبي ما موت من الله تعالى كده موسى عليه الصلاة والسلام ولو بأبو مسيما وتدم على أبو مسيما الله تعالى دون كما فبهداه مقتدي أبو شيبا صلى الله عليه وسلم